Murakoze kurimpa mu by'ukuri nje ubu tuvugana ndi Goma nabasanze kuri space numva natanga reaction gusa muri hangana ahantu ndi Pas problème, ndaho nta bita kuri kibazo. entrée président Uri kuri entrée président. eh, Mira paona. yes ubwo rero amakuru ya nyayo yizewe nuko ku bantu bazi ibice bya Masisi uzamutse uvuye Sake ukazamuka Kiroregwa uyu munsi M23 na leta biriwe bari kurwanira aho bita Itebero. Ego. Babangu sutoke nje kwa kidogo. Itebero Sutoke kwa nje kidogo. Parce que kavie kwa mingi. Huko munipasiante sana munayoa vya Goma kusemea inje shida. Okay, endelea basi endelea. Endelea kuna problem. Noneho leta yavuye ahantu bita Tebero irazamuka yihindira Kiroregwa. Ubwo no kuvuga ngo ubu ngubu Itebero hayobowe na M23 ariko hejuru Kiroregwa haracari izo nyeshamba na leta. Ahandi rero M23 turi kumwumva. Endelea. Ahandi M23 ni haraguru aho bita kuri 3 antenne. Ubwo rero umuhanda wa Goma Sake Minova urwerekera Sud Kivu Bukavu uracyafunguye. Umuhanda wa Masisi even kupanda no kuzamuka Mushaki Bihambwe ukinjira Masisi urafunguye. Na kwenda Ngungu no kuzamuka kwenda Ngungu pale inafunguliwa hakuna shida. No kuzamuka Ikiroregwa niho bistopeye. Ubwo amakuru ariho nayo ngayo murakoze cyane. Merci beaucoup Toto. Ihishe munsi y'igitanda batakurya sha. Ruwaita. So okay. Good morning. So Baita ntabyo ma emotion ya grave mugira ma emotion nyene nshobora kwihanganira. Nukuvuga ngo Mosheri nta kintu hakuna kitu ya nukuvuga ngo ibice nukuvuga ngo twumvikane ikintu kimwe. Keretse abantu rubayita afite amaranga mutima ateye ubwoba. Nukuvuga ngo depuis umuhanda kuva ça fait longtemps nukuvuga ngo umuhanda wa Rucuru Goma yinjirwamo n'imihanda ibiri Mosheri. Goma kunaingia barabara mbili. Turekara gace nukuvuga ngo iyi mihanda ibiri yinjira muri Goma yose umurafunze. Turaza kureba udushami tugera ducomekeraho. Tuvuge umuhanda uva i Butembo, sibyo? Kutoka Butembo ukaza ukagera Rucuro barafunze. Ukigira hino Bunagana uziko Bunagana ishamikiye ku muhanda ugiye Butembo harafunze. Ku muhanda uva hano Kibumba hano Scovia yari yagiye ejo bundi yari yamanitse za mikro murahibuka. Harafunze. Niba bari kuri antenne harafunze. Urukunyumva so ruvuga ngo umuhanda uva Rucuro kugera nuvuye muri Ruhunda ku kote ya Rwanda panafungiwa. So ruvuga ngo umuhanda wose uva Rucuro urafunze wose. Sibyo? Nuvuga ngo ura muhanda ntawanyura hara kuri aeroport ngo azamuke hara mu Munigi habiwezekane. Uwo nguwo safelonta ufunze ntago bawukoreshaga. Sibyo? Kuva bafata Gicanga, kuva akavuyo k'abagicanga ire barabara irafunze. So kuva Gicanga uza Tebero ahantu ha 45 minutes n'imodoka. Nukuvuga ngo abantu batahazi kuva Tebero aho Tebero uyu mugabo atubwiye bari kurwanira kuva Tebero ujya ku ntura hamwe mwabonye batwitsa amazu ni 30 minutes na miguru ni minota 30 n'amaguru urazamuka just ukagera Kiroregwa ugahita ara ku nturo ni muri ferme ya Rujugiro. Nukuvuga ngo kuva Tebero uva kwa Madamu Tebero ukaza muri ferme ya Rujugiro Kirorirwe yose hafi ura musozi wose kuva inyuma hara Tebero bahana umupaka hara Kabila yaguze unakuya hapa ukagera no ku nturo naho doshobora kugera n'iminota 30. So kuva aho ngaho rero uzasake Rubayita ni kure. So uyu muhanda wari umaze igihe kire nuvuga ngo ibingibi muri kutubwira bimaze igihe kirekire iyi mihanda yo bifunze kuko nta modoka yavaga Isake
tuze kureba wenda indi mihanda ama activite wenda bari gufunga kuko ntuza kuko Gicanga ifungiwe Igicanga. Umuhanda uvuye Igicanga ukaza, hari imihanda ibiri ishamikiye kuri uriya muhanda kandi mitoya nayo. Ni umuhanda uri hariya Tebero bari umanuka ugakata ukajya i Nyamitabo, siko bimeze, ukazamuka ukagera hano ku nturo neza neza hari abatwise ariya mazu, niho hari akandi gahanda gakata ibumoso kenye kanenda Kagusa. Fasi kanenda Kausa niho umuhanda uri ukata uhi Kagusa. Ni ukuvuga ngo tuvuge ko iyo niyo muvuma wenda yari ihari leta yari igifite hariya, ariko imodoka zijya ikagusa ko zijyayo mu kwa karindwi zigiye gufatayo ibirayi gusa. Kagusa wambwira ko uzi ko Kagusa nta modoka ebyiri zijyayo mu cyumweru? Ni nk'imodoka ebyiri zijyayo kuko ni agasantere gato, ntabwo Kagusa agasoko kaho karema rimwe mu cyumweru. Nta modoka ebyiri zishobora kujyayo zirenza, zabaye nyinshi ni 3 kabisa. Sinzi ubu ngubu maybe niba byaragutse. Hanyuma Nyamitaba, maybe wenda Nyamitabo hari isoko rinini abantu bajyagayo kenshi, hari imodoka zajya gupakirayo ibintu byinshi na kuko iyo hari amasoko abiri, hari Nyamitabo hakaba na Ntuza na Mweso. So n'amasoko abiri yaharemeraga, bivuze ko iramuva maybe yahagaze. Izindi modoka zari gukata kuva Gicanga yafatwa ni irihe? Paske uriya muhanda wakoraga kuko Gicanga yakoraga, Nyanza rigakora na barabara inaendelea ikagenda ikaza Somikivo ikaza Mirangi inaendelea ikazagenda igafatana n'uriya muhanda ugiye Ntuza werekera uyu nguyu wazana ni wa Beni na za Kanyabayonga, kuko barazunguruka bawukoreshaga bazungurura kuko uwarucuro munini wari ufunze. So uyu muhanda rumaze igihe kirekire ufunze kuva mu Ventura yafata nani Gicanga. Hanyuma igezaho iduteye muri iki gitondo, duteye mu buce butandukanye, maze kudutera mu buce butandukanye, ariko navuga yuko rwose ibintu biracyakomeye, ariko turakivuna umwanzi, ntabwo aradutsimbura, ariko twebwe tumaze kumwigezaho rwose. Uko yateye ntabwo ariko akimeze, yaje ari mwinshi, murabizi ko bangana n'intozi, ni baba Zarendo, ni baba Barundi, ni baba Monesco, ni baba Bazungu, baba Wegi, ubwo ndavuga Abarusiya. Ariko kugeza ubu ngubu navuga yuko abana bahagaze neza kandi barakaye. Ndagira ngo mbabwire ko nta kizababuza gukomeza urugamba. Reka nicurangire aka audio mwumve ibiri kuba, mutega amatwi. Bwake makuru yaramutse, muri kumva iyo ngiye aho hose sasu ni sasu za Kirorirwe, za Shangi, za Burungu, yareba natwe turi kubyumvira, ariko mu bigaragara abacumye uno hagaze kujya wumva ko amasasu ari kujya arenga hirya hino. ngira ngo murabyiyumviye. Noneho uyu ni umwana uri kuri tele, reka ncurange n'indi, ariko yo reka nyereke, reka mbumvishe. Gusa icyo nababwira, mukomere, njye nabiheraga update, nta kindi kizadusubiza inyuma. Nubwo isi yose yahaguruka nk'uko yaduhagurukiye, twebwe turi tayari, kandi turi tayari gupfa, kandi tuzarwana kandi tuzanesha. Ntabwo twebwe turi ba bantu tuvuga ngo dufite aho guhungira, oya, turi bakeya ariko twiyemeje kurwana, kubera ko bo ni benshi cyane. Nta kundi nyine, banze ubwoko bwacu, banga impamvu zacu, twarabasabye baratunanira, twarabahendahenze banga kumva, none bari kwitabaza Sadek. Abarusiya barananiwe, aba Bangladesh ubu ngubu nibo bagiyemo, na South Africa, na Mozambique, na Malawi, na Tanzania, ariko sinzi n'ibizatanga ingabo, kuko yo yabivuze hakiri kare, ivuga yuko abakongomani bagomba kureka kubyina kiriwa nzenze, bakajya gutanga amaraso yabo, ko Tanzania itazatanga abana babo ngo baje gupfira hariya. Ngira ngo ibyo ngibyo murabyibuka neza. Umudepite rwose sinzi niba iyo audio nahita nyibona aka kanya, ariko nkeka yuko ntabwo nibeshye, bari mu nteko ishinga amategeko ku kibazo cya Kongo, yaravuze ngo ntabwo twebwe tuzigera dutanga abasirikare bacu ngo bajye kurwana muri Kongo,
mu gihe abakongomani bibereye muri ambiyanse y'imiziki hano muri Tanzania na za Kenya no mu karere kose, niba bakunda igihugu cyabo bazajya kukirwanira. Ndagira ngo mbabwire rero, nyuma yo kutubeshyera ngo twishe seselefe, ubu noneho nibo batangije imirwano, ariko impamvu batubeshyera nyine nabo baba bazi ukuri, ni ya mafaranga aba yabitambitse mu matama, barangiza biragoye kuvugana ibiryo mu kanwa, kandi uwabiguhaye nugira ngo nkwe ari bubikwake. Abo bose bari guhakirizwa kuri Kongo, ariko ejo n'ejo bundi imvugo izaba yahindutse guys, imvugo izaba yahindutse. Biriya bari kwiha ngo barinze Goma se ni ryari batanganye kuriya ngo badukumire? Nta gihe. Buri gihe cyose twarwanye nabo bangana kuriya, iteka ryose twarwanye nabo bangana kuriya. South Africa ifite weakness ikomeye, yigiye iherukira intambara, iheruka kera, iheruka intambara ku bwa Mandela, ubundi girasa abaturage bigaragambije. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Tanzania nubwo yatanga ingabo ntacyo bitwaye, ariko naho sintyoza mu ntambara, kandi ubwinshi bw'amasaka ntiburyoshye umusururu. Icyo ndagira ngo nkibabwire neza yuko ubwinshi bw'amasaka butaryoshye umusururu. Twebwe turi tayari kubakubita, kandi tuzabakubita, muzabireba. Ntabwo harwana abantu benshi, ahubwo harwana impamvu yo kurwana turayifite. Twasabye leta imishyikirano, leta yarayanze, urumva, leta yarayanze, imaze kuyanga, arangije rero bigeze aho iteza intambara. Imaze guteza intambara, ifatanya na bariya Barundi, imaze gufatanya na bariya Barundi, arangije rero iraza iradutera. Imaze kudutera turayivuna. Nababwiye neza, ndongera mbisubiremo ko M23 ntabwo irasonga mbere, kuko uduce yari ifite hari n'utwikibura, ndabaha urugero. M23 wa mbere yuko iva muri nawo zayo yari igeze Ingungu. Uyu munsi Ingungu hari abazarendo, aho yari igeze. M23 yari ije ikagera Ikaru, uyu munsi hari abazarendo, Abarundi barahatanze. M23 yari ije ikagera Mushaki, barahatanze, barabizi ko ari leta ihari. M23 yari ije ikagera hose. Ubu rero yaragiye, uduce yari ifite twisubiza dukeya muri iyi minota. Noneho ndagira ngo mbabwire ko narababwiye ngo umunsi muzumva nyuma y'aka gahenge bongeye gukubita isasu, muzamenye yuko igihe cyabo kizaba kigeze. Ntabwo nzi ngo niba ko igihe cyabo kigeze, ariko ndagira ngo mbabwire ko uyu noneho kama mbaya olinga te, babyumve cyangwa babyemere, babyange cyangwa ewana, abana basarambwe bagomba kubikora, kandi nta kabuza bazabikora neza, turabizeye. Ntabwo arega kuba wenda umuntu yavuga ari muri Amerika cyangwa no mu Burayi n'ahandi, si uko atajyayo, haba hari ibintu byinshi bikiri gutuma umuntu adakandagira. Ariko ngenda bagarantire ko muzajya mugenda mubona abana bazajya bagenda bava hano. Ntabwo tuzemera gupfa ngo dushire, ntabwo tuzemera kuba impunzi iteka ryose. Iki nicyo gihe kigeze ngo niturangiza twebwe tugende dukora ibitero, batugabeho ibitero. Abdul Salam ngiye kuzamura, sinzi uriwe, ariko witonde mu byo uvuga, ntabwo nkuzi. Hanyuma yes, nuko bimeze guys, update ko zimeze. Babyutse badutera, baduteye Iburungu, baduteye Ikirorirwe. Ubu ngubu niho ruri gusukanwa, kandi abana bacu bari kubirukankana, bamaze kubasukuma kabisa, bamaze kubasukuma. Rubayita, wafata ijambo mbere yuko, ariko buretse gufata ijambo, ntare ya Salamu, ufite icyo kuvuga ko wazamutse mbere? Ya, reka mbanze mbasuhuze, mwaramutse mwese n'abandi mwiriwe. Urakoze Muhire cyane kuduha update.
n'ibiri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino murimo kunyumva cyane rwose 100%. okay thank you okay so abantu benshi bari kuvuga sadeke iki sijuwe inshuti zanjye sadeke ntago ishyashyizanye ntacyo sinumva yuko umuntu akwiye no guterwa n'ubwoba n'umuntu uje kubuza umwana kujya iwabo bariya ni abacancuru ngiye buri bwo hari ikintu njya nizera muri njyewe kimeze gitya ni gute umuntu yajya guhaha ukamuha amafaranga yarangiza akajya kwisheta atazacyura aya mafaranga ntabwo bibaho bariya rero ni abantu baje n'abiterabwoba ni ugukangata ni izina bazanye izina icyo gusa bazanye ni izina naho ibindi byose twarabibonye birasanzwe bubazanye izina riri aho ngaho rero nta mpamvu yo gutinya izina nirize naryo nibiba ngombwa rizahanagurwaho njye nta bwoba mfite ikindi abo bateye no kuba babeshyira abantu ngo nibo bishe amasezerano ngo yo guhagarika intambara ceasefire ntabwo yigeze yicwa na M23 reka iriya wazarendu ariyo guverinoma ya Kongo baragiye bayihisha inyuma abari bo bica amasezerano ahubwo nibagume hamwe njye sinibaza n'ubwenge buke bwa leta ya Kongo iyo nk'ubu bari kwihonda mu gatuza ngo sadeke ngo ya siyo sadeke da ihindutse igisirikare cya Kongo iyo sadeke se reka tunemere da nk'uko babyifuza nk'uko banabitekereza ese ubundi baramuka M23 bayishubije inyuma sadeke zicara hari igisirikare cya Kongo irinda imipaka ya Kongo kugeza njye nta nsinzi yabo mbona ntibazadutsinda turwanira ukuri ni abanyabinyoma kandi nta gihe ukuri kujya guhangana n'ibinyoma ngo ibinyoma bitsinde aho bateye muhire sinzi wenda nakubazaho gatoya kirorerwa ni nini urabona kwa Munyaruguru kwa Simoni urabona kuri Peti singe aho ngaho ntabwo nza ahantu baba bateye byibuze aho bacu bari aho ngaho babateye ngo ni he ahandi ho wavuze za Burungu ho birumvikana iyo uvuze Burungu umuntu ahita yumva ariko kirorerwa aho ngaho ntabwo ndi gusobanukirwa ngo ni hehe ku buryo ko umuntu yanamenya ngo ingabo zacu zihagaze zite udusozi turi strategique hariya ngo dufitwe nande ese aho bari neza ihari ikirorerwa ni hehe murakoze muhire nkeka yuko ibyo kuvuga ni ukuri kandi zihagaze bwuma koko kugira ngo dukore analyse neza turebe koko statistiquement dukurikije ubwinshi bwabo nuko tumeze bimeze bite rubayita afata ijambo